laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah mawɗo tedduɗo waɗɗo ko yettuɗo hoore mum en juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗi jamɓe kisi teddugal e dow maɓɓe kamɓe fof sahabaɓe maɓɓe ɓe gureji maɓɓe e kala wattiɗo batteji maɓɓe ha ñande ngal daro musidɓe joɓɓe tedduɓe ana mi salmini on salminagol islam no kala ko heɗɗolan e fewnoɗo ɗen sa'i e o radio men waɗaɗo barki radio bonheur hara inchallahu taala eɗen andi oɗo ɗen sa'i ko cheikh Muawiya Sow jogino dars ko yowdiri e assunna nabawiya kono ɓe ala ɗo ɓe seni makka haray ɗe yewta lonto maɓɓe e fewnoɗo ɗen sa'i ko yowodiri e ɓuure sappo arani donkin ɗen nde tawno ɓe fandike argol e nder ɗo ɗen ñallal ma balɗe ɗiɗi haray en wi'i go'o lewru ndun inchallahu taala en torki Allah subhanahu wa ta'ala tawno en e ɗiɗo ɗe ñalaɗi o tawna en ha yeeso ton o junna balɗe meɗen o moƴƴina battane meɗen waɗa jannatu firdawsil ala joddi meɗen haray Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko e gandal makko himo taga o ɓurdindina o suɓo wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara Allah subhanahu wa ta'ala wi jooma ma no taga kala ko o faala o suɓo laatanaki yimɓe ɓen suɓagol na enen suɓoto ko kanko Allah suɓoto o tagi o ɓurdindini e noƴƴi piiji ɗin fof hino jeeya ko ɓurdini hakkunde ñalaaɗi ɗin fof ka makko ɓuri teddude ko ñalaaɗi arani donkin ɗin sappo arani donkin ɗen ko ɗen ɗon e ɓuri teddude ka Allah ko ɗen ɗon ɓuri mawnde golle moƴƴe ɗe Allah yiɗi yarli si waɗama e nder ɗiɗo ɗe ñalaaɗi hino teddi ka Allah hino mawni ka Allah ɓuri si waɗama e ñalaaɗi goo harana e ɗiɗo ñalaaɗi daliluji no ari ɗum ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala e ka sunnaniraɗo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e ka konguɗi salafu salih min as-sahaba wat-tabi'ina wa atba'ihim wa atba' ila yawmina hada haray karmo koɓɓen kadi ɓe holli ɗum ɓe ɓangini ɗum wondema ɗiɗo ñalaaɗi ko no woniri golle moƴƴe ɗiɗo ɓuri mawnude ɓuri teddude ko Allah subhanahu wa ta'ala e ko wana ɗiɗo yone yewte e daliluji joɗɗi fi ɗum yewten golleji honɗi noon hana waɗede nde ɗo ɗe ñalaɗe fi yo on tigi heɓu ɓural wongal e nder ɗiɗo ɗe ñalaɗi mo Allah subhanahu wa ta'ala tawni nde tawno Allah ko moƴƴo ko yurmeteɗo himo waɗani tagore nden nooniji e dewe e ɓure fii ka ɓe ɓeydo fii ka darajaji maɓɓe ɓante fii ka bakkatu maɓɓe hafre Allah subhanahu wa ta'ala o wi en wal fajr wa layalina ashir o wi mi wondiri fajiri on e ɗiɗo ɗe ñalaaɗi sappo karmo koɓɓen ɓe maaki wa layalina ashir ñalaaɗin sappo ko ashru dhil hijja ko sappo arani donkinɗi no jeeya yuɓe ɗum ibnu kathir rahmatullahi alayhi ka tafsirul qur'an al azim libnu kathir kafiro oɗo ɗen aya ka tafsir ibnu kathir kanko ibnu kathir himo maaki wa layalina ashir ñalaaɗin sappo ko ñalaaɗi sappo arani donkin ɗen huwan noon kadi hino wi'i ɗum oɗo sahabajo mawɗo tedduɗo Abdullah ibn Abbas nde tawno kanko filli hadise mo araten e mum joni on wi ɗum kadi Mujahid e ko wana ɓeɗo ɓe fof ko ɓe fili wondema wa layalina ashir ko sappo arane
donkin ɗen ko wannan kadi ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah subhanahu wa ta'ala wi nde wiino annabi Ibrahim wa'adhin fi nnasi bilhajji ya'tuka rijala wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq. Noddu yo annabi Ibrahima ewnoɗa argol ka hajju arete seppoɓe e bakiɓe hiɓe ɓe arda nokku kala nokku nokkeli woɗɗuɗi hiɓe iwa e nokkeli ɓaɗiɗi. Allah wi liyashhadu manafi'a lahum fiyo ɓe ari ɓe seedo nafoore wonande ɓe oɗo hajju immode hafrede bakkatu e ɓantede daraja e wowondigol e julɓe ɓen e moƴƴeyey koni ɗum ko tawata ko Allah tun andittiri mum ko ɗum suma wi liyashhadu manafi'a lahum fiyo ɓe ari ɓe seedo nafoore onan maɓɓe wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ɓe janto inde Allah ñalaɗi andaɗi ɗiɗo kadi karmo koɓɓen ko fiiri wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ay al ayyam ma'lumat hiya ashur dhil hijja ñalaɗi anda ɗin ko sappo arane donkin ɗen karmo koɓɓen ɓe fiiri ɗum ɗo idan ɗum ɗo ɗen ko ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala karmo koɓɓe yaltini dalil hollugol wondema ɗiɗo ɗen ñalaɗi sappo arane donkin hiɗe mari ɗe ɓure ɗi mari ɗe nde moƴƴere ɗo. hari hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya samaki ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نلأسسا بماكي على إن يلادي يقول مؤية قولتي إندر مجي توهنو يداك الله ha hewtiti ɗi ñalaɗi sappo arane donki sahabaɓe landitinaɗo sallam ɓe wi nelaɗo hay waɗugol jihadi fi sabilillah nelaɗo maki hay waɗugol jihadi fi sabilillah si wonara neɗɗo on ƴettu kala jawdi ko o mari o ƴetti wonki makko kin o yaha waɗo jihadi o haɓi ton ha jawdi makko ndi lanni wonki makko kin kadi lutti ton ko oɗo tun eɓɓodirta e golluɗo golleji moƴƴi e nder ɗiɗo ɗen ñalaɗi. idan ɗum ɗo ɗen ko dalilji holluɗi wondema tentini o hadis ɗo holli wondema ɗiɗo ñalaɗi ko ñalaɗi mawɗi ko ñalaɗi tedduɗi ɗi tawata julɗo wuuruɗo ha Allah tawnimo go'o donkin himo hani wattude hakkille muɗum o anda ko occasion présentanimo ko wiyete ko mawsim mo o hana yebude mo o hana derfude e gollugol ɗi Allah yiɗi yarde ɗi e nder ɗiɗo ɗe ñalaɗi. joni noon si hewtiɗo ko honɗum hana gollede nder ɗiɗo ñalaɗi buy si a landike ɓe ɓenete juulugol horugol ɓe nama ittugo sadaka naam ɗum ɗon foppu no waɗi no moƴƴi kono no woodi ko hecci ɗum ɗon ko hana watte dakkile nder ɗiɗo ɗe ñalaɗi ko honɗum woni ɗum ko wiyete kon haɗin ingol tawhid taw jama on buy juulay buy hooray buy ittay sadaka buy jantoto inde Allah e hoore hara ɓe shirkande Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ana wi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ko ɓuri ɗuɗude e maɓɓe gomɗinali Allah subhanahu wa ta'ala sina hara ɓe shirkande mo kadi ay ɓe jaɓali ɓe waɗali golleji ɗiya immode julde hajju e zakka e ɗum ɗo sina ɓe jillore toon shirku golle noon fuu siɗe jilli e shirku Allah jaɓataɗe fala budda min tahqiq tawhid fala budda neɗɗo haƙinƙina tawhid hakkude makko e Allah subhanahu wa ta'ala kulali karmo ko ɓe maki ka Allah wi ɗon wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun min tagiral yimɓe jinne sina fi ɓe rewan mana liya'budun ay yuwahhidun ay ko ɓe wotinin Allah ɓe bajjinɗinamo ɓe sennamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hara ɓe kafi dale makko ka dewal nde tawno noon dewal ɗuɗugal ngal
ko ngal mari nafa ko si tawi ngal tumbi e miran tawhid hara tawhid on ko laaɓuɗo e mo hisi Allah subhanahu wa ta'ala ko manti ko wi'ino mala ko ɓen ɓe jillindiyal e dewe maɓɓe ɗen e shirku hay hunde alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ko yewti o ɗo aya ko landal Allah addi kanko tigi o jaabi landal eɗen ngal annabi Ibrahim ga suratu al-an'am hakkunde annabi Ibrahim e baabe mum e yimɓe mum ɓen ɓe waɗi wiyete ko munadara yani yewtere hakkunde maɓɓe fi ɗaɓɓitugol goonga ko hombo mari goonga Allah yewti yewtene hakka sakkitode paal o wi fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun ko hombo e feddeji ɗin ɗiɗi ɓuri handude e heɓugol hoolare e ɓuttuɓernde e deeƴere e fawtare wonki yani fedde shirkenede Allah nden e fedde wotininde Allah bajjininde Allah e dewal ngal ɗeɗo ɗiɗi ko honde ɓuri handude e fawtare e deeƴere si tawi hiɗon andi Allah kanko tigi o jaabi Allah wi alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ɓen gomɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe jillinirani e gomɗinal maɓɓe ngal tooñe ɗen ɗo kattan bittifaqil mufassirin ko fanda e mum ko ashirku billah ko fanda e tooñe ɗen ɗo ko shirku ko ɗum waɗi aya mbaɗo jippike istashkala ala sahaba ɓen ɗum jilɓini ɓe wi nelare ko homboy amin on tooñata hoore mum lamaki laysa kama tadhunnun alam tasma'u qawla ar-rajuli as-salih libnihi إذ قال الله تعالى إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا يعني صحابة بابي لانديك نلا ركم بامن توانياتا هورمum nela do makina ko sikkuɗon kom e on nanali konngol neɗɗo moƴƴo wonande ɓiɗɗo makko ɓiɗɗo wata shirkan Allah sabu shirku ko tooñe mawɗe idan shirku ko o tooñe fala budde julɓe ɓen ɓe wattana hakkil no jeeya ko hana wattede hakkil nder ɗiɗo ɗen ñalaɗi musidɓe juɓɓe tedduɓe haqiqingol tawhid si golle moƴƴe yewtama kal islam ko woni yeeso ɗen golle moƴƴe ko haqiqingol tawhid ko wotiningol Allah ko relation ma hakkunde ma e Allah rigila on ɗon ko si on ɗum moƴƴi hande kan noon julde ar heɓa ka fawo hajju heɓa ka fawo korka heɓa ka fawo zakka heɓa ka fawo jantagol indal heɓa ka fawo yani ko tawhidu woni miran dewe ɗen ko tawhidu woni sibas man dewe ɗen idan si innama no ari hadith noon ma min ayamin al amalu salihu fihinna habbu ila Allah min hadhihi al ayam ala golle moƴƴe ala ñalaɗi tawata golle moƴƴe no yiɗa mum ko Allah hewtiɗi ñalaɗi ɗo haray golle moƴƴe adeteɗe yewteɗen fiimu atteɗe ɓangineɗen fiimu ko wotiningol Allah ngol haqiqina tawhid on taw ndeɗo toɓɓere ɓuri hewde kon woni ka defte woni ka hutubaji woni ka muhadaraji aɗuɗata nande hinde ardine ɓe natane tun julde zakka ɓe natane tun sadakaji e korka ko nante ɗin ɗon piiji e tawatale konde nuktan ko min ko bal ahammu shay'in bal ahammu min jami'in nuqat hinde ɓuri hittude ko heddi kon fop haray jama wattu hakkille ɗo ko ɗum waɗi wata nangu e horugol waɗa ɗum hiɗa waɗi talkum buy tawa wakkili horugol tawa ino shirkani Allah subhanahu wa ta'ala hino mari nasi wujjeteki hino mari talkoy waɗetekoy hino mari piɓoy hino mari kurundahoy hino mari miswaru hoy hino mari goɗɗum ko waɗi ka suudu mum kaydi hoy yon korka ko wonɗa horde ɗo kan on Allah mo wonɗa horande a hoolakimo gaynanama a hoolakimo huntanama haajuji maɗi ɗi fuu idan ko ma taw hooloɗa Allah hooloramo noon on tuma noon hooranamo on tuma noon juulanamo on tuma noon zakkira fi makko on tuma noon jantoɗa inde makko kono si a hoolaki mo onɗa waɗande ɗum ko onɗa wadde kon haare maraka fawo wonde toɓɓere ɗo haare mi anditine nde ɗo ɗen tawo e nokkil ɗin fuuji jama wattu hakkille mayre moƴƴa e haqiqingol tawhidu wotinɗina Allah bajjinɗina mo kanko tun waɗa mo kanko tu reweteɗo ɗum ɗo no hecci dendagal deweɗe no hecci korka no hecci piiɗi fof ko ɗum ɗo toni kadi golle moƴƴe arane e faandaɗe e oɗo ɗe hadith e faandaɗe e dendagal golle moƴƴe ɗen
kala ko golle moƴƴe ko wi'a ka qur'an e ka sunna ko ardinte e golle moƴƴe ko haqiqingol tawhid taw si ɗum ɗon ɗe woni on tuma noon on tigi watta dewe heddiɗen noon idan si ɗum ɗon feƴƴi on tigi noon aran hande kadi julde kadi ko wona yewte ɗo kon no mari noneji fi julde farilla no ɗo fi julde nafila ɗon julde farilla on tinnago ɗe julde farilla on hare kon ɗum faanda gogo ko ɓeydugol ko wiyete ko yankinare e nder julde nden sabu no julde farilla ɓeydetake ɗum no happa no dotta a wata ɓeydude joni noon ɓeydugol haqiqingol julde nden tigi juulande no nde juulirte noon e tottugol julde nden kandi juuleteɗo wonande worɓe yani ka juulirɗe Allah e to tawa si nani sallino noddina yahi law ka juulirde yani ɗuyta faale aduna on e fewno ɗiɗo ɗen ñalaɗi tawa ko fi dewal Allah ngal ardinte sahaba en laatinoke e tabi'iyanko en yani salafuna salih rahmatullahi alayhim si ɓe laatinoke si ɗi ñalaɗi ɗo hewti woɓɓe maɓɓe sokayno butikaji mum woɓɓe maɓɓe sokayno baylaji mum woɓɓe maɓɓe darnayno taxiji mum fi honɗum yuqbiluna ala al ibada liannaha fursa saniha ad la ta'udu marra ukhra sabuna noon ko occasion no gasa ɓe anda si warta e hoore maɓɓe ɓe fermayno butikaji mum gara taxiji mum fi yoɓe aru ɓe heɓilano dewal ngal ɓe tinno e maggal ana julde farilla nden ko on tigi eto hara gorko kaka juulirde o juuloytade o eto yani hara ko saffa yeeso o eto so salli noddini himo ton ko ɗum ɓuri mo moƴƴande si waɗano salli noddinirimo yo aru si waɗano taw eto takbiratul ihram fuutomo wata eto saffa yeeso e takbiratul ihram fuutomo idan watta ɓeyda yankinare nden e nder julde nden timmingol tugale nden e wajibuji ɗin e chartiji ɗin e sunnaji ɗin timmingol ɗiɗo fof e nder julde nden e watta hoore ɗum ɓaawa si salmini askar ji watteɗi ɓaawa julde nden ɗum ɗo kadi fof regila hara on digi wonali hawjuɗo no wonɗe yirude ni e juulirde ɗen jama on ka natugol ka juulirde ko goto ha ko ara han juulirde heewirta ka yaltugol a innayi ko ñaakisa kita simamuni assalamu aleykum yaltugol ka innayi ñaakisaka kadi e juulirde idan haray fala buɗe jama watta hakkille ɗum julɗo ñiiɓay e juulirde julɗo ñiiɓay e juulirde neɗɗo jomirawo hikma wi almuminu fil masjid ka samake fil ma julɗo ka nder juulirde no wawi lingi ka nder ndiyam ko julɗo heɓata kon lingi ko heɓata kon fowtare ka nder ndiyam ko no ngi foofirta noon ka nder ndiyam ko noon julɗo heɓirta fowtare e foofango ka nder juulirde si tawi o jungi ittama ka ndiyam wallinama ka leydi ɓittende sattende ko heɓata ɗon kon julɗo kadi ko noon heɓata ɓittende sattende so ala kadi juulirde idan ko taw hara juulirɗen ko jaatiki meɗen en andi no jeeya e yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala sornata ka ley arshi mum yawma alqiyama ñande tawi arshi ala ñande tawi ɗoodi ala sina ɗoodi Allah ni rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid neɗɗo mo tawi gorko mo tawi ɓernde mum nde no yowi ka juulirde waqtuji Allah ni ka juulirde o tottoyta ɗi si o ari wopude ɗum ka annama waqa alayhi ljabal enne fello juɗɗina e makko sunno e ande ko ɗin baraji laawi ɗimo ɗon idan yo taw hara ɗi ñalaɗi ɗo an gorko an o musidɗo julɗo juulidani a dawa yaha totta farillaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi wawtuji ɗin joyi noon subaka fana alansara futtoro geeƴe yo taw ka juulide Allah tottoytaɗi etoɗa tawa saffa yeeso on ko ɗon juulata wawtuji Allah ɗi etoɗa tawa si salli noddiniɗa toon mano salli noddiniri aray etoɗa tawa takbiratul ihrami fuutatakoma eɗen andi waɗi hadith si neɗɗo juuli wawtuji 40 ka juulirde Allah tawa takbiratul ihram fuutakimo e nder ɗen balɗe 40 takbiratul ihram fuutakimo ɓaawo imamu Allah windatamo e nafiqiɓe Allah windatamo e nafiqiɓe idan haray julɗo no eddoa etade ɗum ɗo ɗen o heɓa ɗum ɗo e nder ɗiɗo ɗen ñalaɗi e ko wona ɗiɗo tentini ɗiɗo nde tawno eɗen andi baraji salligo ka suudu ara ka juulirde argol ka juulirde law argol saffa yeeso tawi ko takbiratul ihram juldugol imam ha imamu salmina hiɗen andi baraji ko Allah wi ɗum kon e nas sallam idan etoɗa ɗum ɗo ɗen tawa ɗum mankittama musidɗan julɗo juulira julde nden salata mo wadde en julde tawɗo ko wayni totoɗo yani immo timmina khushu e yankinari tugale sharɗi fof tawano timmi idan
ɗum ɗo de woni tenen ka julde ko tugalal alanal tugalal ɗimma e tugal l'islam Allah subhanahu wa ta'ala ala ko riwirawa julde si feƴƴi tawhid ala ko Allah riwirawa julde ko julde tum farla ka asamanu julde tum farla ka asamanu julde nen kadi ko nde woni hakkunde julɗo e kefeero mo juulata hare o yaltika l'islam idan fala budda watte hakkinde julde goɗɗo arɗo wina sallam nelaɗo hiɗa welalam sago annami ɗon ko yiide miɗo annon si mi maayi a maayi an ko pellet ko aljanna yata min kadi si mi yeehi aljanna est ce que hara e wona e pilasi goto ta mi yiyete nelaɗo sallah sallam ko ɗum ɗon tum mi mari ande miɗo felliti ɗo mi yiyete ñande o ñande mi faala o kono a maaye mi maaye si a maayi miɗo felliti ko aljanna yata min kadi si mi maayi mi yeehi aljanna ko mapinimi est ce que ko pilasi goto wonete hara mi yiyete sownomo no mi falira noon nelaɗo nelaɗo maki ko ɗum tum faalaɗa o wi nelaɗo maki a inni ala kasrati sujud wallina ɗuɗɗingol julde nafiilo yani ɗuɗɗin julde ɗum hewtinte pilasi am o yawmal qiyama idan nelaɗo sallah sallama ɓe makani hadis mo thawban filli wonno ko sayi muslim ɓe maki alaykum bi kasrati sujud alaykum bi kasrati sujud yani no waɗɗi on yani mi yamiri on ɗuɗɗingol julde nafiilo fa innaha tarfa'u biha darajatikum wa tuhattu biha khati'atikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam no ɗuɗɗingol ɗum ɗon ɓante darajaji mon ɗin ka aljanna ho hafra e bakkatuji mon ɗin kadi idan juulugol julde nafiilo on hande kadi sunanu rawatib ji ɗin suna darɗe ɗiɗi aɗo subaka mum darɗe nayi aɗo fana darɗe ɗiɗi ɓawa fana darɗe ɗiɗi ɓawa futuro darɗe ɗiɗi ɓawa geƴe ɗiwon darɗe 14 e nelaɗo maaki hadis mone maymuna filli ma ummu salamata radiyallahu anhunna goɗɗe maɓɓe idan nelaɗo maaki kala reenuɗe darɗe 12 ñallal Allah mahanemo ko suudu ka aljanna ko ɗiɗi mi jantani on ɗo wiyete sunnu rawatib hen to kadi sunnaji goo wono darɗe nayi aɗo alansara nelaɗo maaki rahimallah mran salla arban qabla al asr nasa maaki sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib fi thalith qala liman sha'a si nangi nge muti ɗo e suɓa fotoro on juule juulugol ɗon ɗen kadi naafa kono noon kadi immagol jamma juula yani naafiloji no ɗuuɗi waɗete ɗin joɗɗini ka sharia l'islam en ara yewtugol ɗin ñande ko ɓayɗo en ñomi kay tuwoni inchallahu taala haray tigi on jama yo ɓeydo ɗum ɗo wonta saabu iman on tigi on towa sharia ji Allah ɗi yiɗe ka makko ɗi Allah harmini ɗin añe ka makko idan si ɗum noon feƴƴi ko wannoon kadi e horugol korka kadi no naati e nder ɗi al amalu salih golle moƴƴa ɗe korka ka sharia l'islam o yamiri kan sunnaji ni horugol ila ñande goo ha ñande jeenayi ma e nder ko on ɗi heeɓi feere horugol o e nder ɗiɗo ɗe ñalaɗi hara o raɓɓinɗinaki e ɗum ɗon e nder ɗiɗo ɗe ñalaɗi idan hara o innal ko tenen tun e alkamisa tun si Allah no taqinanimo o wakkilo hoore e nder ɗiɗo ɗe ñalaɗi o ɓeydo korka sunna ndasam no maaki mo hoori ñalande wotere fi sabilillah Allah woɗɗintina yeeso makko e naatugol yite ko yarite ndunguji 90 karma ko ɓe lurri mana fi sabilillahi on no woɓɓe wi fi sabilillah ko mutlakan ko kala ko woni fi Allah woɓɓe wi fi sabilillah ko fandaka ka jihadi wona mo wontigino e jihadi o hoora ɗon ko wontuma heɓata ngal ɓural ɗon wo ala kulli halin woni ko ɗum ɗa woni ko ɗum ɗa horugol ngol e nder ɗiɗo ñalade fanude heɓugol baraji moƴƴireji koni mum kon on digino mari baraji molanaɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala idan so on digino taɗana horugol ɗiɗo ñalade hoora si tawi ɗum gasa tentini ñalade arafa nden wata ñalade arafa nden fuutuma musidɗo julɗo tedduɗo adaraki arafa wata ñalade arafa nden fuutuma musidɗo julɗo tedduɗo adaraki arafa nden ñande wakkil hoora ɓural horugol arafa neyaɗo maki Allah yaafoto on tigi bakkatu hitande feƴƴude hitande arayde pellet hiɗen mari bakkatu pellet siko bakkodingol tun hiɗen mari ɗum hiɗe wadde ɗum hay e goto e meɗen mo fellita no mari bakkatu Allah hiɗen jiɓi si moƴƴereji men ino hiɗi moƴƴude ma siɗi jaɓele kono bakkatu hiɗen felliti hiɗen mari ɗum hunno kadi probléme hakkude men e Allah ko bakkatum wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum ya'fu an kathir kala ko heɓuɗon e musiba ko sabu ko faggitol ɗon juuɗe moɗɗen ko Allah noon no yaafi ko ɓuri ɗudde ko hay bullal si yuwime ko sabu bakkatu heege e lorraji e nawnaji probléme fof ko sabu bakkatu si tawno en bakkodintano en tampatano
ma yaf'alu llahu bi adabikum in shakartum amantum haaju Allah lettugol on so gomɗinimo on jarnimo idan walaw anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal ard idan ko bakkatun hakkunde men Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon tikkinta Allah si woni gomɗinɓe Allah jarna Allah Allah subhanahu wa ta'ala juurayno e men barkeji asamanu e leydi ndi idan etagol hoora yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo ɗum bakkatuji mun ɗi yo Allah ɓantu ɗum darajaji mun ɗi hare ɗum ɗo ko ɗaɓɓa ɗum e nder ɗiɗo ɗen ñalaɗi kadi si ɗum ɗo ɗen feƴƴi kam arafa ummi wonno e muɗum ñalade arafa nden Allah yaafo nde bakkatu hitande feƴƴude so hoori hitande aɗa miiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala o yaafoma bakkatu mo a waɗali o yaafoma bakkatu mo a waɗali pellet fenɗo ni a mara garanti mi mara garanti e watta bakkatu ɗo yen maayo joni noon si a hoori nden ɗon ñalande no gasa bakkatu yoɗa no ɗani Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɗe ma dama hina bakkatu hatu ñinɓe tububuye majtunibatil kaba'ir so ndi woɗɗi tigi jani ɗi bakkatu cewɗi fof Allah heefa itta Allah ko yaafotoɗo o yaafu ani sayyi'at mo yaafo to so yani bakkatuji to sogiɗi mo yaafo jani ɗi so ndigi tuubi ruttike idan hare ɗum ɗo kadi ko ɗaɓɓa ɗum wano ɗum kadi on ndi wona ittowo sadaka e nder ɗiɗo ɗen ñalaɗe sinnama noon ittowo sadaka buy haqqille mum ko yata ko ɓe Allah alɗini ɓen ka jawle ɓe Allah fonti juuɗe mum ɗen ka jawle sadaka hina keɓal okka ittete sadaka koko marɗa kon okkata ko daari Qur'an no wiya faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kala golluɗo fotte abbere dharra karmo ko ɓe no sifi ɗum sinangen fuɗi bimbi sooti ho naatay koy ka fenêtre koye poncay koye ɗon ayi e gokkoy no mere merenne toon gootum e koye mere merenne to koye kokon ɗo woni abbere dharra Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala golluɗo gollal hara ko nongal fotata o yoyay ɗum yawmal qiyama woni noon koko boni woni koko moƴƴi idan a andi hara ko tigare marɗa a okkiri nden fi Allah heɓugol baraji ɗin Allah subhanahu wa ta'ala okkete ɗi goɗɗo itta ɗo ɗen 100 milliards sadaka goɗɗo itta 100 francs sadaka tamo 100 francs no ɓuuri mo 100 milliards Allah subhanahu wa ta'ala ko darata koko puusuma ha waɗɗa golle ɗen kon ko honɗum waɗi ha waɗɗa ɗe golle ɗo wona golle ɗe waɗɗa ɗen mara nafa e golleji meɗen o mara lorrasi en waɗalɗi lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum hewtata Allah waɗi exemple ɗi tebbeli kona hirsede ka layyaji pellet dammol e nagge ngeloba wallinte ɗo ɗen ila ñande e julde donkin ha ñande balɗe tati ɓawo donkin on pellet ɗum wallinte e nder aduna Allah on goɗɗo ko Allah tun andi ittiri ko hirsete ɗon kono ɗum ɗon fof Allah mara ɗum kuccum mara ɗum leɓu mara ɗum mara ɗum kuccum mara fus idan Allah wi ko hewtata ka makko koko puusuma kon ha hirsuɗa ko wan noon kadi deweɗe fuu julde ma nden ko embere ko heɓuɗa kulol Allah e mayre o sadakaji maɗin ko heɓuɗa kulol Allah e mayre yo taw tun waraka ka laaɓi iwi ya alladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al ard wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidina illa an tughmidu fihi nafke ko laaɓi dagi immode ko faggiti ɗon kon e konko mi yaltane noon kaliɗi woton daargo tuuni kon ardina ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ina yo taw tun wara sadakaji maɗin ko laaɓuɗi ko ittuɗa ɗon siko jawdi siko neema kala ko ƴetta okkitira fanude heɓugol ɗin mbayata ko laaɓi taw kadi ko fiyo Allah welto si ɗum ɗum woni abshir hara weltor baraji maɗi hewti ka Allah subhanahu wa ta'ala idan ta welsino siko tigare marɗa mo okkorɗa nden e nder ɗe balɗe sappo ɗo anniye yo a heɓu baraji ittuɗo sadaka e nder ɗiɗo ñalaɗe wata accu moƴƴere hu gotum hana kum ɓadorede Allah subhanahu wa ta'ala sina hara a waɗi kum e nder ɗiɗo ɗe ñalaɗe wata kum futoma mi torkima ɗum mi jejima musidɗan jurɗon wallahi yawmal qiyamati ko baraji kala yawɗo yawmal qiyamati ko embere ko mari baraji o mala ko embere ko o mankiri baraji o malkisa ton ko baraji e bakkatu idan kala ka baraji teɓete eto teɓa eto ɗaɓɓita ɗum gurdam maɗa ko ɗum woni waɗede barki gurdam ko ɗum waɗa gurdam maɗa ɗa waɗama barki tawat konguɗi maɗin e teppe maɗin e golleji maɗin fou koka wela e Allah woni Allah wi in takfuru
فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. سبحان الله. الله يسون دلنيمو on salike Allah welana ko Allah yidana on si on jarnimo non dum don no wela yani so wadi ko faala hino wela mo Allah subhanahu wa ta'ala tagi en tagani en o tagi en hagasi o tagani en gurdam an kan wuriren heben no dewiren mo modi jarnen mo waden ko welata mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Idan dido sadakaji kadi ko hana di watte dakkil mo ko wiete kon sadaka ko hunde mawnude kal islam musibbe en julbe teddube wiete ko sadaka ndaare qur'ana torotobe artuwal aduna be fu ko be wi'ata min gollay ko moƴƴi min itta sadaka hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu jante fota wodi hobbe be mayde nangata malakul mawti dedda be wulla be inna Allah accu men hota aduna min golla non ko moƴƴi konko accuda konko min accuno hara malakul mawti no deddi be hara goto anda sina Allah subhanahu wa ta'ala falawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin. Allah wi si dai woni en fala kayo o yiltemmo malakul mawti no deddi mo wallahi en wawata o wi'a kanko may dum o wi'a na malaika en acce mi rutto mi golla ko moƴƴi la alli a'malu salihan ko doni salihan yante ko suratu mu'minuna nam suratu mu'minun are ndaron suratu munafiqun galdo ayawal no firano Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa ahadul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan allahi fa asaddaqa fa akun minas salihin ko do ayani fala suratu munafiqun ben araybe ha mayde nangabe be yelo artugol gal ayawal yewtangal ka suratu mu'minuna do Allah firoyngal ton kono ngal fa asaddaqa fa akun minas salihin mi itta sadaka mi jeeyibe moƴƴuɓe ɓen Allah noddino en ittu sadaka jawle ɗen yen ardinɗe yeeso konko arsiken immorde laaɓuɗi dagiɗi mo mari ɗum ha hewti nde ñande tawi o waɗa ɗum o wiye Allah accu mi arta noon mi waɗa ɗum. Idan ko Allah arsiki en kon immorde e jawle e haqqil e faamu e gandal e kala ko Allah jonnuma nafku ɗum ɗo yo hewtu nde ñande hina jawle ɗe ɗum ala mo Allah waɗana kon tigi nafka on ala lutti si a yii ko Allah waɗa ma kon e si a yiyali buy noon ko hatta yiya ɓe acce ɗon ko Allah waɗaniɓe ko ɓe dara ko waɗani goɗɗo ɓe jetta ɓe haɓɓito noon konko o waɗani goɗɗo ko ɗum ɗon ɓe jokkata fimum ɓe perda ko ɓe waɗana kon ɓe perda ko goɗɗo ko waɗana kon. Idan eto ɗaɓɓita ko ɗum Allah waɗanma ƴetta no waɗa fi sabilillah ardina no waɗa ɗon ɗen sadaka siko doole maɗen siko haqqil maɗen siko gandal maɗen siko jawle maɗen siko faamu ma on kala ko Allah waɗama Allah wi inna sa'iyakum la shatta gulliji mum no serti fa amma man a'ta wattaqa kala on jonnuɗo ko Allah jonnimo kon o huli Allah ay tawi ko fi Allah o jonniri karma ko ɓe maaki idha hudifa al madlulu dalla siyaqu ala al umum Allah fa amma man a'ta amma on jonnuɗo kon o jonnata ko Allah jonnimo ko Allah walali ko jonnete ko ɓay ko o jonni yimɓe ɓen kon no sirti woɓɓe ko jawle woɓɓe ko laamu woɓɓe ko jaahu woɓɓe ko haqqil woɓɓe ko faamu woɓɓe ko gandal idan kala ko o jonnuma ko ya jonnu yo taw tun ko fima ko kanko Allah jonnirta ɗum woni sadaka ko hikkanima yeeso hare jama wattu hakkil e nden on toɓɓere ni ɗum feƴƴi hino jeeya toɓɓere nde jama hani wattude hakkil e muɗum e nder ɗiɗo ɗen ñalaɗi jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ɗuɗɗingol jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo kan no jeeya ko jama raɓɓinini jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala waɗa istighfar insino sabuna ko ñalaɗi ɗi Allah samminta bakkatu samirali e wi'ugol astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah yaafolam jaɓana lan tubu bi ko ɗum annabaɓe Allah ɓe fof no dimɓe mum ɓe ñamo فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآية. النبي نوح ندين بمكبين النبي هود ندين بمكبين النبي صالح ندين بمكبين ها الذين وما كان الله ليعذبكم أنت فيهم وما كان ليعذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون الذين أن لا مفتن لا الله لتتا
mofte nelaaɗo ɗe nelaaɗo e maɓɓe Allah lettata mofte nelaaɗo ɓen hiɓe insinade nelaaɗo joni iwi e men hooti lahara sallallahu alayhi wa sallam ɓe ummi kono astaghfirullah no fanni mofte ɗe no duumi astaghfirullah tuubu e Allah lettata ɓe Allah jippinta lette maɓɓe idan duumagol e jantagol inde Allah ko huunde ɓurde moƴƴude e ko moƴƴi kon e nder ɗiɗo ɗe ñalaaɗe Allah wadkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila jante inde Allah ko ɗuuɗi subbinino ɗommo bimbi e kikiɗe inde Allah na seeɗa jantete mo jantiki inde Allah seeɗa hare koye naafiqiɓen o jeeya Allah wi naafiqiɓen la yadhkuruna allaha illa qalila ɓe jandata ko inde Allah siwana seeɗani ɗum koye min sifatul munafiqin idan ɗuɗɗingol jantagol inde Allah subhanahu wa taala e nder ɗiɗo ɗen ñalaaɗi jemma e ñalma bimbi e kikiɗe goɗɗo go arno kanilaɗo sa sallam o wi ya rasulullah inna shara'i al-islam adu kathratu alayya fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi nelaɗo shari'aji l'islam ɗi ɗuuɗi e hoore am jiɓɓol ukkude ani la jiiɓodiri nelaɗo andinan hunde nde mi waɗata fiyo ɗum tabi ɗum gotum be mi anda ko honɗum woni kon kontu kon hani wonde nelaɗo maki la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah mata ɗengal ma ngal seeru hingal loppi jantagol inde Allah ta ɗengal ma ngal seeru hingal loppi jantagol inde Allah subhanahu wa taala jogi to inde Allah nden jogoɗa nde jantuɗa inde Allah ɓenni la tufakkir kathiran walakin istaghfir kathiran buy marɗo probléme ji ɓe jotto ɓe ɗaɓɓita solution ji ɓe ɗaɓɓita relaction ji goɗɗi wara ko relation ji ara ko ɗi Allah yiɗa yarlaki fiyoɓe yalto e probléme ji ɗi ɓe woni ɓe yejjita rabbu samawati wal ard ibnu taymiya rahmatullahi alayhi ɓenni kana idha istashkalat alayhi mas'alatun istaghfara Allah azza wa jalla hatta yaftaha alayhi si tawino mas'ala ɓay ɓenno konno golleji maɓɓe ko ɗaɓɓitugol ko honɗum Allah fa ala ɓanginana jama o so yayino ha mas'ala kalirimo o jibiki ande konno o jottono yalzamu dhicrallah o jooɗo o janto inde Allah o waɗa istighfar ha Allah uditanamo ya mas'ala konno honɗum o hani wadde enen kadi si tawino hara noon en jogginoke jantagol inde Allah en jogginoke istighfar e subbin henanagol mo kanko subhanahu wa ta'ala hatto jinano eɗen ɗaɓɓa relation ji jani fi probléme ji no Allah hollayno en solution ji par ce que Allah mari solution ya ayyuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun kono julɓe Allah si on hawri e konu no yeyka jihadi on fotti heferɓe tawi ɓe tiiɗi hiɓe mari armuji hiɓe mari ɗum ɗo e ɗum ɗo Allah e fathbutu tabite wadhkurullaha jantuɗon inde Allah ko wana noon kadi kala ko hawɗa ɗo e sattede e lorra tabitu jantuɗa inde Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wallinore julde wallinore muñal idan ko Allah wallinorte ari hadith lan tudriku ma inda Allah illa bi ta'ati on heɓata koni konko Allah sina sabu ɗoftare makko on ɗoftimo noon se ɓon koni konko Allah idan ɗuɗɗine jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala adkaru sabah wal masa jantagol ɗum waɗi ko inde Allah jantete bimbi e kikiɗe ete andun ɗin ette hisnul muslim jangon hisnul muslim adkaru sabah wal masa si subaka julama ɗo e nangi fuɗu si alan sara julama ɗo e nangi mutu ɗum waɗi ko inde Allah jantete ɗo ko wana noon si goɗɗo adkarul ahwal ɗon e adkar al amkina wa adkar al azmina wa adkar al ahwal noɗi ko nokkeli taw ɗiɗo nokkeli inde Allah ko ɗum jantete ɗo noɗi e zamanuji inde Allah ko ɗum janteno noɗi alhaaliji inde Allah ko ɗum jantetemo fala budde julɓe ɓen andano si julɓe ɓen andi ɗum ɓe duumike ɗum tawi ɓe haqiqini tawhid on probléme ji maɓɓe buyre gilay probléme ji men ɓurɗi mawde ɗin ko tawi hiɗen taƴi Allah subhanahu wa ta'ala ibnul qayyim al jawzi rahmatullahi alayhi o wi law ta'ammalta hala akthari nnasi lawajadtahum yanzuruna fi haqqihim ala Allah wala yanzuruna fi haqqi llahi alayhim wa min hauna inqata'u anillah o wi si a ndaari alhaali ɓurɓe ɗudde yimɓe ɓen a taway ko ɓe ndaari ko haqqiji ɗi Allah duwaɓe ɗi ɓe ndaarali haqqiji ɗi ɓe duwa Allah ɗi hono ɓay ɓe ndaari haqqiji ɗi Allah duwaɓe ɗi immodde e ñaamugol yargol e kuuran e ɗatte e ndiyan e nante ɗin piiji ɓe tawi ɗum ɗon no mankani ɓe taƴi Allah kamɓe noon ɓe ndaarali ko ɗum ɓe duwa Allah sakko ɓe waɗa noon ko ɓe duwa Allah ko o wi ko ɗum asi ɓe taƴi Allah jonno ɓay ɓe taƴiki Allah subhanahu wa ta'ala kanko o jonneɓe ko ɓe ñaama ko ɓe yaɗa kono ɓitte barki e gurdam ɗam
no wiiri noon o itte barki e gurdam si barki wi e gurdam a ñamaygoy a yaraygoy a walotogoy ha joyi hundotogoy kono ko hoore ɓittede ɓernde e hoore soñdia e hoore lorra e hoore tampere tawa hiɗa mari yo kono ko ɗaɓɓa kon tigui a heɓali ko ɗum fowtare nde ɓuttu ɓernde on hara ɗum ɗon ala eko marɗa kon ɗum ɗon noon heɓotako on ɓuttu ɓernde ɗum sina e deƴere e fowtare si wona e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum si Allah wi e nga suwatu muddathir e fi oɗo ne Walid ibn Mughira Allah subhanahu wi zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid Allah wi kalla innahu kana li ayatina anida Allah wi accidanga mo mi tagi kanko tum ari ka aduna ɗo mi waɗani mo ɓiɓɓe worɓe e jawle mi fontani mo aduna mi wodi mi jonni mo ko wiyete ko gurdam aduna tawi ko ha ɗon kono tawi o heɓali ko ɗaɓɓa kon e nder ɗin ɓiɓɓe labaɓe worɓe taw ko kala ɗiɗo ko ɗum faala e nder ndin jawdi magasin ji e otoje e nder e étage ji e taw e relaxion ji hakkude mum e lamɓe e patron ji e aduna on taw kala ko faala waɗa e kala ko faala yaayi kono ɗum fof tawi heɓali ko faala kon o wi summa yatmaw an azid hoti o faala yo Allah ɓeydam Allah wi sali Allah wi kalla mi sali mi watta fi honno innahu kana li ayatina anida sabu ko wonta sabu ha o heɓande ɗum ɗon konko o ɗaɗɗi ɗum ɗon himo sali ko ɗum waɗi ɗum ɗon mi jonnatamo kala faalaɗo heɓugo ɓuttu ɓernde e deƴƴe o jantoto inde Allah walladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub ɓen gomɗinɓe Allah ɓerɗe maɓɓe ne ko fotata ko jantagol inde Allah dewal Allah ngal Allah wi ala no ko harfu tambi Allah ko woliri ɗum kota goɗɗo sikku wonde man woodi ka fotare heɓanto mo gomɗinali Allah gomɗinɗo Allah mo gomɗinali Allah fotota ko sina dewal Allah yani kefeero o wona e julɗo o rewa Allah o foto julɗo o rewa e Allah o foto kala mo rewali Allah o jaɓali ko Allah wi kon o fototako ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ko jantagol inde Allah ngol waɗa ko Allah faala ko ɗum fotinta ɓernde musidɓe juɓe tedduɓe idan golɗo jantagol inde Allah jamon ɗaɓɓi ɗum ƴette nde defte hisnu muslim anno alhaaliji maɗin fop ala ko watta sino wonno inde Allah jantorte Allah hay ko natugol ka hurgo akramakumullah hay si a yalti ka hurgo natugol ka suudu si a yalti ka suudu sa bakoto si a yahi naatay ka marché si a jooɗike sa immoto kala ko watta si a waloto si a waylitoto jemma si a fini artude ɗum ɗiɗo fof no woodi ko inde Allah jantete e mum si a duumike ɗum musidɗo juɗɗo tedduɗo wondude e rentagol harminaɗe ɗin e waɗugol farillaji ɗin e tawa kadi hiɗa andi kono ɗum waɗirte haare ko an a heeɓi ko ɗaɓɓa kon société on si woniri ni ɓurɓe ɗuude ɓe wayini haare ko wiyete on sadati saada yani fil umma haare ko wiyete kon hande kadi deƴere fotare haare ɗum mofte ɗen heɓay idan inchallahu taala haare ɗiɗo ko yoga e ko hana waɗede nder ɗiɗo ɗen ñalaɗi fiyo jama heɓu moƴƴiri jiɗi ko Allah subhanahu wa taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal